ketengku baik lepih cat tengok yo ketengku le dia ketengku tengok baik lebai cat beo ikut legok ka bengai beo irapa legok ka cok kate ju pagi bang hantar apa kadang 40 hendak gagal adron tak tengku bi takok hai dia keun takai sebab tengku kadang tenung kawe nu kro ni cok ro bareng dah ho ci tame nyoro ke tuan lam lang ku po ni ada api tu guru bukan guru tengku yang di bawah long tu lah biasa orang ya urang ada pupah-pah satu ai pe uga ji tengku karena tu halong urunyo biarpun acara urunyo masalah acara tak bawa dia katruk kampung anak pun cara-cara ron nyokan ngelme kampung nu ude deme duk tirawan ni haji karena perasaan kok baru tak gaji biarpun kok berkampung orang tak perasaan sampai ke bilik tuan antara urung kampung urung buat. Baik tak kira tengok orang angkat orang tengku bangkok biar tu lemnya anak dihormat tengok aku tenang maduhan jut. Kadang nawate yang memang urung kampungnya lebih mulia daripada tengok gok hana lebu iem groi. Tengok hana lebu kandurin pepe udah jelok. Mantapo jurung pepe pu kanduri mubu taibi. Anjut. Nya ji. Urang kampung ke dah sabang kita ojit. Nyokino punca faktor udep daya dengan sebab kuatnya para masyarakat kampung mendukung pesantren itu. Yang kejit berangkapat hidup pesantren, tengku jing urang kampung harus bersatu, hanjit lawan, hanjit bengkleh, be yang pakai urang kampung pi yang kira-kira juah langkawan yang seperti ya boh angin Honda tengku pe pingat teroro. Tabak na urang kampung yang urang kampung ko biji tiga ke tengku dah ji hai anjit tiga dah menang ke tengku karena tak meninggal urang kampung tengku jam 2 tapi ingat teroro menan yang perte-perte lah dom ci dija bat tengku ci yang mutang peng takai nah lah do urang ija bat tengku ci tok teh semula teh ana pengan tapi ana mangat ada tapi mi bayutan karena ipike tengku pem pemerintah. Padahal pen pemerintah ya Allah Rabbi tengok pen tak berkubu. Pandai pen pemerintah, ame tak tahu kubu bersa cuma kat doji. Hai kamu tengku, bi pandai naji jodat permainan, sama kubu macam jerat takai cepo. Kalau jika kamu tengku teh dengar orang meninggal silapeh musibah orang meninggal yang kedua singap punya naik berkubu. Dia tengku. Hana pupu kan ketupa, cuma agak nyan gebuat ge masalah kemat tengok dia berkah kan. Nya takut-takutnya nak buat kubu leh. Nah kan? Buat betul 7 malam. Serkah belele jujuk anak gak petok tengkuan. Anak gak petok tengku serkah. Paling-paling gebegah sakai peduk tengku biasa. Walillahil hamd. Jadi harus bersatu leh. Ini pertanyaannya leh. Harus bersatu antara masyarakat kampung dengan masyarakat pesantren. Urang pesantren pad yang na berdoa lah kampung, pa yang na yang kira-kira urang meninggal kampung jam 2 biarpun hana diundang. Urang kampung pi pad yang pejan kanduri daya kahana tak pebut, tak apa jauh undang ke royo. Ya apa jodoh kah? Bayu yang penting naja. Kahana tak pubut tak apa jauh undang. Ite yang tengku pi menang kahana tak pubut tak apa jauh undang jadi. Payah saling kerjasama. Itu apa pi menang. Le na bo ya ke melasah bacut bo pesantren bacut oh balai karate dia kalau ke kena bom Hiroshima ka tengah-tengah. Ke bo bacut ya ke kena ni bilik ko Laga cuma tak boleh macam roh hiu. Empat penjulat ni. Menyuruh nak kubah memu jelah mem dua menyam le tengkuan dia kubah. Ai tengku kalau kau kira namu dua menyam kubah nak apa dia kubahan jenis lagi kena bom yang toto jaket betul.
tengku menduan ale kena daya. Pegawan tengkunya jakut hak karim atau jakut hak untuk pegan bilik yang terkah menduan ale. Tengku hang kelakar. Karena api tengku ke apa pun menyogi tengku api Junaidi cik saleh kan ni bentuk saleh. Ini ke meri porom saleh ka? Ya. Nyogi kan bentuk saleh ya. Tabak nak tengku cik yang kasa-kasa. Lada menunggu kasa-kasa, lada menunggu salah-salah. Yang tengku salah-salah ante kejap akan urimnya katro tewo hanamu ka ketemu aju kaya ka kawa aju deju. Hanatro tro temu ka kawa aju dem tu hanam pok jebu. Kon salah han tengingi. Igop kaya wo kaya bubu lam lu.